rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Moto 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 mwa b'Imana mwe va kuri bya bindi bajya bavuga noneho ibintu byakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru mbazaniye araremereye, arimo basabe gutega amatwi kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo neza gatanu kuri gatanu muri rusange. Twirukanse cyane sindi butinde, by the way ndaza gukubita mbangura nyamuneka, ariko ibintu ndaza kubanza mbyinjiremo mbanje gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ni benshi cyane, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi mu gisagara cya Bujumbura, cyangwa se rwose ahitwa Gitega, hose baba bariyo gatanu kuri gatanu. Tubaye ikaze kuri TV Duniani Kote. Amakuru ni menshi cyane no arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ndetse ni byinshi tugiye kuba tuvuga, ariko kandi twinjiramo. Muraza kunyemera rero nyamuneka by'umwihariko dusuza abantu bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa na Zimbabwe. Tubaye ikaze rwose kuri izi microphone. Duhaye ikaze rero abantu badukurikira bari Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni, ariko kandi bari mu ntara gatatu diaspora, bari mu Bubiligi, bari mu Faransa, bari rwose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzingo n'amakuru menshi rwose arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Twirukanse cyane rero gahunda sindi butinda, ariko direka mbanze ngo amazi mbere yo kugira ngo amakuru nyinjiremo, kuko ibyo nje kubabwira nyamuneka birakomeye. Nje kubabwira amakuru aremereye cyane rwose, nje kubabwira amakuru aremereye cyane, aransaba kuza kunywa amazi menshi kugira ngo aze kuba bagiraho neza gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero urushinge rero by'umwihariko rwose nze nkwibwire uburyo ibintu byamaze kuba ibindi nze nkwibwire noneho za FDLR mujya mwumva bavuga mu gihugu cy'u Burundi zirinda uwitwa General Neva kugeza amagingo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kanze gato kanze. Yes, katwirukanka cyane by'umwihariko sindi butinde. Reka duhita twinjira cyane, twinjiye mu cyitwa impfunyapfunyi cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba twibandaho. Muraza kunyemera dusimbukira rwose hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko twikoze mu ishyamba rya kibira, rya shyamba rya kimeza. Mbibwire yuko ubu tuvugana igisirikare cya FDNB cy'u Burundi cyamaze gukorana noneho mu buryo bwimbitse n'icyitwa FDLR. Izi FDLR rero zikaba zikomeje guhabwa imyitozo iremereye cyane mu ishyamba ry'ikibira, ndetse zifatanyije n'abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Hari abamaze gupasinga, tugiye kubabwira imibare ndetse n'itegeko bamaze guhabwa, ndetse n'iby'igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba kibemerera. Abantu b'Imana narababwiye nti ntacyo muzamburana, ndaje gato tubisesengure, tubyinjiyemo, tubisobanure, tubabwire muzingo. Muraza kunyemera dusimukire ahitwa mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Ibintu byakomeye, ibintu byakaze. Wamenye ko ubu tuvugana drone z'ubutasi z'igihugu cy'u Burundi zima zigira muri uno mujyi, ndetse ari naho zamaze kuba rwose zitera imboni, zizenguruka kuruta ahandi hose no mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu mwabimenye byose turaje tubyinjiyemo, babwire byinshi, ndetse n'urujya n'uruza rw'abasirikare mouvement militaire ikomeje kugenda ikorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Yes, turaza kuba twikomoza, turaza kugaruka gato ku kijyanye n'amakuru aremereye cyane arimo aturuka muri Coline ya Murangara. Iyi Coline ya Murangara amakuru namaze kwakira nuko rwose ubu tuvugana nyamuneka ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze guhindura isura. Iyi Coline ari imwe muri Coline ishobora kuza kugaragaramo icyitwa ubugizi bwa nabi, kuko ngo ni Coline ubu tuvugana ngo imaze iminsi igaragaramo abantu rwose ngo batazwi bari kwambara uniformo, ngo baraza bambaye uniforme ijya gusa nk'iya polisi mu masaha nimugoroba, ngo rwose ngo defense zabo cyangwa se bariyeri zabo ukaba utazicaho. Ndaje mbasobanure mbaha amakuru yimbitse kuri ibi bintu. Turaza kwinjira muri CNDD FDD, dushwanyaguze twinjire mbabwire ibya CNDD FDD byamaze kuba ibindi. Iyi guverinoma iriho mu gihugu cy'u Burundi ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye. Nyamuneka ibintu turaje tubyinjiremo, mbabwira byinshi bigiye bitandukanye ku kijyanye na CNDD FDD, ndetse n'amabanga yamaze kujya hanze. Uwitwa Gervas Ndirakobuca, uyu mugabo akunze gutazana kugarika,
yikoza mu ibaba ryawe inarangiza abwira uwitwa Neva aramubwira ati nyamuneka ugende gake kuko ibi bintu byose dushobora kuza by'umwihariko kubisesa cyangwa se tukamena amabanga yose yawe. Ese ibintu mwamubizi bimeze bite? Nyamuneka katuze tubyinjiremo. Kugira ngo byinjiremo nyamuneka ibintu ngomba kubinywera amazi. Akuru tuba tugomba kuyanywera amazi rwose. Twirukanse cyane rero njye narababwiye ati sinjya ninda, ariko hagati aho by the way mu kanya gato ndaza kwakira wa muvandimwe usesengura cyangwa se nawe ubagezaho amakuru, ariko akabageza muri bwa buryo n'ubundi dusanzwe tumenyereye kuko we yibanda hirya no hino ku isi. Nawe rwose nizere yuko rwose mujya mukomeza gukurikirana ikiganiro kugira ngo nawe amuze kuba mumukurikira muri rusange, kuko rwose ndabizi nawe aba ari tayari, aba yamaze rwose kuba yitereka. Rero yongeye mvuyeho n'ubundi ahita akomerezaho kugira ngo mukomeze muryoherwe rwose n'ibiganiro byacu. Twirukanse cyane rero reka duhera kuri ino nkuru ya FDLR mu gihugu cy'u Burundi zamaze kwigira karaka jyahe, zikaba ari FDLR ngo zabeshye kuzamurwa mu ntera n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru namaze kwakira rero atariho ivumbi nuko ngo izi FDLR byibura ngo mu ishyamba ry'ikibira, muri bya shyamba rya kimeza, ngo hari ibihumbi n'ibihumbagiza byabo, ngo abangaba ngo bakaba bagomba gufasha igihugu cy'u Burundi ngo guhangana n'izasarambwe ndetse no kurinda umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ngo ibyo bintu bamara kubibafasha ngo nabo bakazabafasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko ibi bintu ubu FDLR zirabizi koko? Zizi yuko nyamuneka nyamara izi FDLR ziri mu mashyamba, nyamuneka mujye mureka tubabwire nimba mutwumva, tubabwire rwose ibintu mubeshywa byose turabizi. Amakuru atugeraho hano mukabeshywa n'ibyo bihugu bibabwira yuko ngo bibashyigikiye ngo namwe bizabafasha. Muribeshya cyane nyamuneka. Ibihugu bitabafashije ngo mugume mu bice mwari murimo, ntimwiruke nimuhunge, ntimwiruke nimuhunge. Ibihugu bitabafashije ngo binafashe Kongo guhangana n'izasarambwe, ibi bihugu ntabwo bizagufasha bayida. Birakubeshya nyamuneka. FDLR ibyo mwigira rwose, mushatse rwose aho uri hose wazataha mu gihugu cy'iwanyu. Nimba rwose waranaturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda ugatahuka igihugu gitambarare ni amahoro n'isuku n'umutekano, nta kibazo na kimwe gihari. Ariko rwose kwihisha mu mashyamba ukajya gukoreraho imyitozo abo za kibira, uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se umugabo ngo ni General Neva akakubeshya ati nzagufasha, nyamuneka ibi bintu uribeshya cyane. Nta kintu na kimwe Neva yagufasha rwose. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko no mu barinzi bakomeye b'uwitwa General Neva cyangwa se Special Force y'abamurinda harimo na FDLR n'ubundi zirinda uyu mugabo. Ese ibi bintu mwari mubizi? Bamwe mu barinda perezida w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi habarizwamo na FDLR. Amakuru mfite ngo nuko uyu mugabo ngo bijyananye n'ukuntu rwose ngo izi katanyama asigaye azibona, ngo asigaye azizera bikomeye kuruta uko yakizera imbonakure cyangwa se igisirikare cye cya FDNB, kuko avuga ko abagongo badashobora kumugambanira bitewe n'ibibazo bafite, by'umwihariko ngo byo kuzataha iwabo, kandi agomba kubafasha, akizera neza ko ahubwo umunyagihugu mugenzi we ushobora kumugambanira kugira ngo ubutegetsi n'ubundi umugabo abuveho. Izi katanyama rero z'aba FDLR rwose amakuru mfite nuko imyitozo irimbanije mu ishyamba ryo mu kibira, ngo iyi myitozo rwose ngo bakaba bakomeje kuyihabwa ngo na Special Forces z'abarundi, ngo noneho izi Special Forces z'abarundi zikubaha imyitozo n'ubundi ngo ni bamwe mu babafasha by'umwihariko kugira ngo binjire muri Kongo bakarwana. Ariko nanone ngo nyuma yaho ibi byose birangiye, bamaze kwigarura bimwe mu bice n'ubundi bari barafashe cyangwa se intare zasarambwe zafashe, ngo nazo zikazafashwe izi FDLR kuba rwose zakinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamuneka ariko ibi bintu byose rwose ni ukwibeshya. Ni kwa kundi abanyarwanda bajya bavuga ati ni ukwikira igiti tugaseka, kuko nanjye buriya nifatiyemo buriya uzi ko zitanyinjirana kandi ndi umusivile. Ariko buriya navuze gutya ati nanjye ngiye gufasha igihugu nkakora mu mbarutso, ntabwo zakinjira pe, ntabwo zakinjira.
reka ibi bya FDL tunabiveho kuba bari kurinda uwitwa General Neva ndetse bari no kumugira inama yo gukora ibishoboka byose bagakuraho bakarinda umujyi wa Uvira ndetse bakanakuramo umujyi wa Bukavu ndetse ngo bakinjira no mu mujyi wa Goma nk'uko bajya bivuga. Ibyo reka tureke no kuba tubivugaho byinshi, ahubwo gato cyane tugaruke gato ku magambo akomeye mu kanya gato maze gutangazwa n'uwitwa Gervas Ndirakobuca, uyu mugabo wakunze gutazanda kugarika. Narabivuze ndavuga ati ibintu igihugu cy'u Burundi cyigira, nyamara uyu Ndakugarika bakuye muri CNDD FDD bakamukuramo mu buryo budasobanutse. Uyu mugabo ashobora kuzagaruka akagarika uwitwa General Neva cyangwa se akamugora bikomeye. Hari inama imaze iminsi ibera mu mujyi wa Bujumbura, iyi nama ikaba yigaga ku witwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutazanda kugarika. Iyi nama yigaga ku witwa General Guillaume Bunyoni umaze igihe kitari gito ufungiye muri gereza ushinzwe kugerageza kudeta mu mwaka wa 2015. Iyi nama ikaba yigaga ku witwa Agathon Rwasa. Iyi nama ikaba yigaga ku witwa Ndahimana. Aba ni abanyapolitiki bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse bashobora no gukora ibishoboka byose mu matora dutegereje mu mwaka wa 2027. Ubu tuvugana harabura imyaka 2. Ni abanyapolitiki bashobora kuba rwose bagora uwitwa General Neva. Ni abanyapolitiki bashobora kuba bagora uwitwa General Neva. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nababwira cyo, ibyo byose birimo byaba mu gihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Abanyapolitiki bari kubigaho kugira ngo babarimbure cyangwa se babace intege zose zishoboka kugira ngo batabangamira amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027. Amatora y'abadepite yarabaye, ibyayaranze turabizi, ni ubujura. Nta mudepite washyizweho n'abaturage, ahubwo amakuru dufite mu gihugu cy'u Burundi nuko bashyizweho ndetse bagashyirwaho na perezida w'igihugu cy'u Burundi abifatanyijemo n'ishyaka rye rya CNDD FDD. Ibi mwari mubizi. Narababwiye nyamara igihugu cy'u Burundi ndababwira ati ibyo cyigira ibyacu bizajya hanze. Generali Prema Niyongabo ni umugaba mukuru w'ingabo mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo muribuka Sagaze n'uwitwa General Neva bashaka kumumanura mu mapeti. Bashatse kumumanura mu mapeti, biba ikibazo gikomeye. Impamvu byabaye ikibazo gikomeye nuko uyu mugabo yari afite abandi banyapolitiki bakomeye kandi bagombaga gushyiraho puresha uwitwa General Neva kugira ngo atamwirukana, kuko yashatse kumumanura mu mapeti ashaka kumukura mu nzego za gisirikare, ariko ibintu biragorana bikomeza kwanga. Impamvu byanze twe turayizi. Ni ukuvuga ngo rero amakuru dufite atari ivumbi, nuko ubu tuvugana isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. CNDD FDD mw'abantu b'Imana mwe, niramuka ikomeje kugaragaramo ibi bintu turimo turumva, niramuka ikomeje kugaragaramo aya manyanga, niramuka ikomeje kugaragaramo ibi bintu turimo turagenda twumva, igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ibintu bishobora kuza guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ibi bintu mbabwira, ndabwira ibi bintu nyamara nkababwira nyamara iyi guverinoma y'igihugu cy'u Burundi migenze gake, bakorane bumvikane. Nibatumvikana nk'uko barimo baragenda baryana, ejo tukumva Ndakugarika bimeze bitya, ejo tukumva uyu Reveriyoni kuri umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD nta kintu na kimwe arimo arakora ngo bandi babyumve, ejo tukumva ati umugore wa Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi niwe urimo aratanga amabwiriza, bamwe ntibari kubyumva. Ibi bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yes, ni ukuvuga ngo rero byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi binatangazwa ku bijyanye na CNDD FDD. Inama zo zikomeje gukorwa, ariko izi nama nubwo zimo zirakorwa, hari abanyapolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bari gukora izabo
barakora izabo kuri kote imwe n'abandi bakora izabo. Uko byagenda kose igihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kuza kugira demokarasi igendera ku majyambere ndetse na demokarasi abaturage bashaka, na za Red Tabara zigata, kuko Red Tabara yo ubwayo ivuga ko igomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Demokarasi mbi iriho yaravuyeho, hari demokarasi igendera ku byo abaturage bifuza ndetse kandi abaturage bakunze banashyigikiye, ahasigaye igihugu kigatera imbere. Yes, reka tuve kuri ibi rero tunagaruke gato ku kijyanye na drone z'igihugu cy'u Burundi butuvugana zikomeje kugenda zikoreshwa bikomeye cyane mu bice nka za Uvira. Ngira ngo ibi bintu narabibabwiye, ndababwira nti uyu mujyi wa Uvira bitabaye abarundi wakabaye waravuyemo, kuko ntago FDLR wazalendo, ntago bazabiroze bishambuki za mayimayi, ntago za Yakutumba, ntago za Semusi Nyatura zari kuzashobora kuba zigihagaze kuri uwo mujyi. Ni ukuvuga ngo kote y'abarundi irimo irashyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo umujyi wa Uvira uba ari umujyi navuga ko ugifite ntuza ari umujyi kabisa rwose, navuga ko ugifite buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo abaturage by'umwihariko bakomeze babe bakirimo na n'ubu. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa, amakuru ni menshi cyane arebana n'isuku n'umutekano, politiki na diplomasi. Reka ibiyenda duhita tunabivaho, by'umwihariko tugaruke no ku yandi makuru agiye atandukanye. Narababwiye ati ni byinshi cyane biba bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka bitangazwa. Tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Umutekano ukomeje kuzamba, abaturage baracyavuga yuko hari benshi bakomeje kugenda babona bambaye informo ijya gusa nk'iya polisi. Abangaba ngo bakaba ari bamwe mu bantu bari guteza umutekano muke mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu makuru agiye atandukanye. Ibi nakomeje kugenda bikurikirana kugira ngo nze kumenya amakuru vipi wagwani bimeze bite, ariko nza gusanga ibintu nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi byakomeye bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ndabizi umutanamu nawe ararekereje kugira ngo mu minota ibisigaye nawe babwire uko situation imeze cyangwa se amakuru ahari arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, kuko tuba tugiye kumwakira nyamuneka. Gusa kamanze mbabwire iki kintu: abantu bari muri Coline Murangara, abantu bari muri Coline Mujejuru, abantu bari muri Coline Kinazi, abantu bari muri Coline ya Tongo, abantu bari mu makorine agiye atandukanye mu gisagara cya Bujumbura, abantu bari Gitega, abantu bari muri CNDD FDD, nyamuneka mucunge neza. Igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'ibyago bikomeye cyane, kandi ibyo byose bishobora kuza guturuka indani muri abo bantu bari muri CNDD FDD kubw'impamvu runaka. Yes, reka nsige mu muvandimwe n'abagira icyo batangariza. Tuzanywe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cyane cyane umunezero dufise kubona ibiganiro byagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Congo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Congo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara ziriko zirabera muri Congo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafurika badatahura cyangwa ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanye muri iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Icyo gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho. Ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana, hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu. Cyane cyane tubibona mu nyifato
yuriya muserukizi wa etazini mu biganiro uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga canke nanjye nobivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa noneho ikiganza cawe kikaba hejuru y'iciwe harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kuja hejuru ya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru, kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayikwamba, kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kuja hejuru cya Kayikwamba. Urebye uko abantu bariko barareba, byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite icyo bisobanura. Burya iyo umuntu akugiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nico gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu bajya ku bikorwa rero, jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nkaho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irungi ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Kongo baganira batarinze gushyiramo abo ba imperialiste bariya b'Abanyamerika, kuko ari amasinye yose yakozwe harya ni amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengengwe, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twovuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijyanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi cyangwa mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo cyangwa cyo dutera ubwoba gato ni uko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa cyangwa kwigarurira Afrika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya
n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurire Afurika, byerekana yuko yoba ari intambara, yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda, yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo. Ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere, niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwiyitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na niriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uruhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero, kuko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika, ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Kongo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro, byo ari byiza, kuko yo ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Kongo, u Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire, ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabwo fevere, uruhusha guhuruye rwo kujya gufasha Kongo gukemura ibibazo by'imigwi, iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo. Ugaca usanga muri Kongo ubwoko bwose bufise igisirikare, bijya bintu n'ibintu bidashoboka, n'ibintu by'akajagari. Cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyangwa hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko
muri aka karere tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akagwi kamwe ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo ni byo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe tukagira karangamuntu nini bikaduka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegenja muri Afrika akaba isoko imwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi buri muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya cyane ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gucira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo no kurandura burundu menace iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambwe no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, byaterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona. Kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afrika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu uko ari bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse, igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabiza kwisukira muri Afrika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afrika bibesha gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afrika, niyumvira yuko ari ishema, ari iteka kuri Afrika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afrika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kudurumbanya muri Uganda kugeza aho batera i Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afrika byoshobora kujya imbere, kuko nanone
aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, n'abantu bafite ibitekerezo bya panafricanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakaja muri Union African, murazi ko hari hasanzwe proje nyinshi zo kugira ko Afrika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nivyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Nimbura rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage, b'abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza wa perezida, icyo twakwita accountability. De guverinoma ziyoboye ibyo bihugu, icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza abaperezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nicyo cyahimiriza cyane, kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande, biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa. Noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR, bakanabyema. Perezida murazi mu ijambo, Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. U Burundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR u Burundi buzobashirayo, ba Wazalendo u Burundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None u Burundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko ni ingaruka ya kwa kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politiki. Ni nayo politiki bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politiki y'amacakubiri, politiki y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti u Burundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona u Burundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'u Burundi. Ni mu Burundi bwarayikaze FDLR, bugayikaze ya migwi yose igwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'u Burundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano cy'u Burundi. Birashoboka ko n'igice yenda cya Wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bari abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bari bakagara nabo n'abanyamurenge, ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo z'ihonyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si neza y'abaturage, ibigwanirwa ni inyungu. None nk'akagara, inyungu
karondera kifuza mu gushora intambara muri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi byo guhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramo, ariko nobanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye barahari,